ye no se kufa do kwa alakash neba ena susumu no MP for kwa ebisa ebiru kwa ebisa mu se ye de ala nkwa na ho ode wo fom e de fa ba omi akọ na obisa election mo pre no mo dominica election na omo mu se ala ho ode wo fom de fa ba omi akọ ena kana de so mu se ala ma bra party no ho ise ala enko dia na ono kede de ebeba 6 days no hime ifa so bia fi mama NDC for anjina credit asem so afa ajaji o eye Ghana for na to about 10 BP te twi na make no nya se bia ni report no nya se bia nim eye Ghana ene to aba no ene ese BP for magi o ma no bone eti ebe gumani mase ene gumani mase wo abonye ukwa jina wo sunya no oksi mo arrogant party no epanyifo ne bi ye ntina mo ko opposition na e ka so be arrogant o ti ase oni kene Japan ho na ye arrogant so boni nyina mo de bok na Japan na mo de say sima mo kan aba utumi etini platform so e si ye maame a ye vice e si ni bayfo maame hwe na nim kwa bayfo wo hwe na nim kwa maama kwa ene nada we ka kape message hu Abusia 24 say etia ni tia nka eno nche se baby for emefa kudi na aso se ye hwe ne AC wo NPP mu between abronye ene Honorable Ken Akompeko Ejapon wa e kam ye say 2028 election e dey nim no omu jamu assign e dey ma NPP for mo ato aso assign e dey ma NDC for omo so ato aso be fi say ye hwe empowa ya e koso ne ade na Ghana for e kire say NPP for na kasa no omu nye ready say 2028 ombesan aba abebre agonye bi ene Mensaka Prophet 99 we di for back we are come e dey fa Honorable Ken Akompeko Ejapon ho enye ne ye bi say say ne e koso party ni still a Kennedy in the chance e wo NPP no et say too much GH so she best also be subscribers na the bell na account so about to too much one first person ya was kai Joseph Papa bia boko Kristo Daroma so I'm here there na me job platform ke sie we so na me fan chia ke se ma asantima wura otumfo na me chia ma de nyina na COP ofi retire ofi bwachi na wakọ retire chia na me chia da pare so na me chia the talent IGP action ya my me get action so me dey dey ka the best to me ko ponchira tetenyo ho masem na ona me kan se ne action ya my the person who the action the action ya wako Nigeria apa akọbọ ama ya check na pesi o mo che eme yi na still a won fa no si wo menya ho the action onye bibi dan para be yibi ko ofi gbacha be yibi ko e bo man no e na e bebo ni di e bebo mu di pa e dia ka o ye ko ya sam so ye ko ya sam so dia ni nyina eye NPP for insensem a ebu mo kire se eye internal party na NDC prebisi mu emri bi atwem na ye phone card game na eyi sa ne so sa mu gamu se ya na ekoso ewi achi no omo sanka wo bo mu a ene NDC party na AD Ghana so enti ne ekoso wo NPP mu ne de eye internal party yenya wo ebre ne so ana abedwo wo didi se be bo NPP party mame da wase ne di kan ebio NPP for kwan no ye mo ho arrogant ye kan say NPP for your mo ho scanibri for greedy yeah because we share NDC party nation no na esi we NPP mu enemre no ebi ni NDC mu me kai say ebi esi we NDC mu a omu di do mu hatem sa na wo abronye a wo ya insuo ba a wo maame okosra of insuo hu odi for evidence okosra no bosum so e ba ki asema okay oh no kwa se me odi for okay ti sunsun asema o ya insuo ba abronye insuo ba abronye insuo ba ni maame na wo anything what must say eti ni maame ko gini fi bosum so ya insuo to ya insuo ba utie odi for me utie baby MPP party akodu no ho ka enne o ma domanim pa se mistake bi aba party ne mu krapo na e so mo collect some mistakes no dan always me be ka wa say arrogant enye akonya ne kan o e me na me diga kan
say me can say arrogant ti panyi bi ani party me say o kasa story no me say arrogant ti eni nie wo abonye o ko gina wo sunya no say mo arrogant a party no panyi fo ne bi ye ntina mo ko opposition na ka so be arrogant o ti ase oni kene Japan ho na ye arrogant wo abonye last year o just wo say wo say obi di sika twa MPP ni e wa kra ana se Kumasi a wo be ma ya twa MPP ni sika e wo sunyane na sa kasa we ye de win election ye de asem win election sister na say o mu lose ne kra pa bronye ne kra ka hu bi no wo di mo akotri half e so boni so boni na bo Kennedy so boni nyina mo de bo Kennedy Japan na mo dem say nsema mo kan abra utumi eti ni platform so si ye maame a oye vice si ni bayfo maame hwe nanim kwa bayfo hwe nanim kwa maama kwa ene nada we ka kape message hu yesi mo be chenia ekufo do ye ya kasi mo be di atem na mo asade region no e dey na ebi before ye ma wo mo Kumasi o before the men see market grab my home. Go for market and at that home. He said, no, Muya campaign, no mutake, any the four any deal matem. No more to me and young cat, near Kufa the year, 18 of Mudima Baumia, Motinaka. That's it, Molusulation. My make kind of secret to be shown. Chama want to know about lock. Chama want or about lock. Yeah, ma okasa. Who to me? Oh yeah, total by lock person. My party. But maybe before you here. Who to me call di John Boydu echi. Aye ka ma John Boydu. John Boydu lusuye. Sa na who to me call ya na be gina ba omi echi okasa obi kabi. Ba me lusuye. Munya suya de emfi hoye. Na say want me na kasa lusu the city. No kasa national Ashanti regional. Obe lusu the chairman of go me be national chairman. Me rob ne kedo mo platform we so e me cut that so say. E dey because dia boni dua wa. Want me ayo boni. Why your boni? Ade omo de ye Kofi Bua ena no so mo de ye Kofi Bua tinti. Ade a want me mo de ye e be de ye Kofi Bua chi. Ama Kofi Bua chi. Ni oma Arabes e Jennifer Accra e Jennifer Kumasi ama Accra ajo Kumasi ajo nyamo oma de Kofi Bua tinti papa no call retire by force no eniti etu to me there me see me jimi kwati wo gira wo bo kwati bambala pa if we dey we dey fa camera me di wachi me see haya na na me ka won ti ana me see ha me bo naked wa sana me ko bo naked wo ahojo runabout some runabout Kofanochi G runabout wo won mi na me ko ye wo ho bo naked na me hwehwe na me se jelebia white na me gina ho na me ye niam tia utumi wo asatememu na ada na me ko gina ko se jomama wo shock strategy adetia Kofi Bua chi hu donti enye ni si o Kofi Bua chi hu donti Kofi Bua chi hu donti ne Kofi Bua chi ye ma Ghana pa ene Ghana ona mabonti a hu so Kumasi ahomati 3 hu so utumi ba lockman ene mu ya hu ye na mu de blame ni market Japan na Kennedy de era me trust de na me dia were ho me mu say omo mutu no funo omo wahin ifutu funo wahin odi fo ka so omo mutu no funo omo wahin o kan best we say sister di say ne di the first no sister e na di dance say sakra bam pa sakra na wo hu ade wo hu na mu na wo ka wo me ka susuma sam say Kennedy no MPP party efa ni mande efa ni machina party nation no efa Kennedy point madda ya wo munim se dodo na Kennedy no de ne wonam wo bo apre ni ade MPP fo nim se o Ghana fo no boje Ken so ase MPP fo na ye ready some person mo wini power dey how they Ken bo omo nim no kwado back omo ndi so omo nim se Kennedy Japan no e di ni kwa e be win elections hands down but if for me ma ana ye for mra na o ma me position a
Say be different misem. Say me diska. Sa chimitum. What be that? Papa no Kennedy no omonim no. E na omonim na akoma. Omonim Kennedy chemi no mienu. Okay. Asa be na ka no. NPP delegate and NPP chairman for and NPP for team no ipanyi for omo fa Kennedy Apo ma. Ye fa ne ma. Omo ye Kennedy yodo omo fa ne ma. Okay. Anya se mi hate Kennedy Apo. Me ka no na cho say Kennedy. Yeah. Kan nimre ni say Mahama akọ no kan nimre ni o. Kan nimre ni o. Ye tell me so omo mutu no fu no omo wa hin ni say kan last year ye to aba wie no. Next, except what I say, can the team no? Omo catch us all train who party no. God, or you know fi party no more. Ka Kennedy better to second. Kayera Mahama 56 no nyano. Kayera Mahama wanya blue so abia 52. Kennedy better to second because of Ghana for na mo to ade no. Omo kra ne maba no. Omo no mo hia Kennedy Apo. Eti nipa be say 31% ehia Kennedy Apo. Na ne aka no chema NDC ni EPP na NDC so was so che EPP di sena ba me benya what do I say sena ba me benya eti ko hono mo no kra ne be ho say mate me hu pon manya vote say anya manya percentage say and they can be next 4 years ma makodi ma tom ho awie ma fa ko say nipa do na ba be make Kennedy vote say oso koye bi na yenhwe odifo abrebia se wo ka se honorable Ken ka want na ho every NPP party ni mu a na yakwakofa Alan Tremantin de na yefa to mu if say abra na Alan ewo party ni mu yehu se na edom di na che na eho no na edi Alan Cash no Alan Cash ba na ye water Alan Cash na be ya edom a betwie di na chi nye dom ketwa but the ba se what na ho de every NPP party ni mu yehu dom so edi na o se o wo Ken ko te na ho a enko ye na ye Alan de bia uti o wo kuo mu ekuo na eboje oso ye no se kufa do kwa Alan Cash na ba na susumu no NPP for kwa ebisa ebiru ko ebisa mu se e de Alan kwa na ho ode wo fom e de fa ba o mi akọ na obisa election mo pre no mo Dominica election na omo mu se Alan ho ode wo fom de fa ba o mi akọ kana diso mu se Alan ma bra o party no ho di se Alan en ko dia na ono kede ebeba sa na ko ye eti Alan no ne omo bobo gi ni so ne party for no enye Ghana for e party for no so wo fi party no mu dia party for no emmo enje osu bio eti ka kebi na obetwe fi party no eti se kandi e fi party no ma kandi ni dia e Ghana for more than 39% and a request Kennedy o and the ton for and mo krania ma no and the Kennedy okay you say Kennedy Apo unity and they be born say obe marketing no at wo am after Mahama eto obeba no wa ton ho awie wa ton ho wa ebibi mu wa ton ho wa new party mu a odi ba sana se ekono etenya abronya jimi fo we kwasia we na mo ya na no eso nsuo yi abronya kwasia ya na no eso nsuo ya oye nsuo bei ni ma me kwasere no ewo busum so unya temdidi ni mfimu fa mama oye busumba abronya busumba bia ni nkae ni be bia busumba bia ni nkae Olifo ye hwe ayi to so won kaya ko be kare tama waye nanim ga jobri abotra na etu radio so o kasa ana no efufufufum busumba we jimi fo say anefo adoa na eya na wo ni dress yana azo bia wa ko twa be obi ko twa be ni dress no na o dress obi osua isefu dress ni bi ni ka obi a oye regional chairman we the dress ya so obi a wa ko twa be okoti kontomre akoton
Wait. Nia watoka wabua pen almost pen. Na kwa tell say wakojina awomu akatu taxi ni moro nyina ewu. Ne si nyina ye dade. Na beka na me ni se kede Japan ne si nyina artificial. Tikere kasa kede ti atentie nyina echi no. Wakọ sha osi. Ne kede Japan kura ede ne ha no. Ede ne ha kede Japan. Wakọ fa abronya down yonko adamfo so sikene abronya madamfo abronya we isu ba we omo ye namfo podifo se wo hwe to na nya videos na ba montini bi hwe ya abra na honorable Ken eba betina se class asa na doctor e de kwa mic na wo kasa uhu komo e course wo abronya e de Ken ntamotum se omo ye damfo na omo bon komo kra esrenti komo mi no ntam bi na komo ye kama pa ese mo ka chekene Japan se Subafia se ye ni campia da akwa bi na nanim se odwan na obadwan ni kene Japan se o de wa dikra ni support abaka Japan unimu no odwan no unimu no odifu odwan unimu ese ye fa na abobo papo apoche bia no enipa enyo odwan o se ye fa ni se abwa apapo ede abwa papo enye me na me kan yo na o kan yo there be say it is a deal way because na so dwan a my mistake kene di opom nyina fi ne ho sister opom nyina fi ne ho no fa nyansanfo mo madwum do ti se koma Japan no mo ala cash no mo afoko no mo odwum nyina ben no fa mo nyina ono mo nanti eye adwuma to na si wo kokan se ebraso se omo content you to na wa ma hwe ni enti e mo mudi nkubo ne dia ene nka omo mpaden wo mo a omo afi party nim ti se afoko alan mo omo sign to ensafo mu no mo amnesty no mo sign beka party no if se bi o samanfo kra so mo pedodo na nka nya ya ati asefo wo ye sure se edu besi se na ya dia ma party no na alan so se party no ko ba se omo ko ne nchen se on sign ra party no mu a obeba na samanfo anka so pedodo mi na te na menye hu ye ntimi nka samanfo ho me meche mi be wusu a ese me yira o ka wo je me ye Elijah ese me yira yes ti the prophet 99 no mi odifo machi no odifo bia mabiom ese me yira ma me ka se bo ha kiro sai ka bom na ye papa kere ya papa ka ho no mo no ipanyifo no omo mfanye adwuma say e ba go fra la kai say o samara back to the party afoko numra o mfanye adwuma eti ono Kennedy no o twisa akofo nyina e bae no ono mo kasa ne esi bia wo ono ene o motem bia no o mo fa twinchen no mo ka no ho no mo ka bom no mo kokodin enje party ni si o na party no agija bra champion me hye ne ho kom 2019 ewa Remo radio se epepe kunya edukwa na bra champion meba e na wa se oyi ni tiba ko bisa ko meja ko Remo radio na tena ni kansam to a obefu se bia akwa we am se akwa wi apatashi bi na o keka nsem e kansam ba na meka no o kire bebem bra champion odini 2 minutes nyina ipo ni position ya ba ko dwani ba wo mia because oye Ekufodo Akwala ana ba mesi Ekufodo Akwala isa ko fo nyina do so pa ba kuma ba wo mia etikene Japan de the best ni say ontiti wo musa na mko leshi bi no lusu a no ate no ho no amawo showdown no odifo ye hwe November 4 2023 pusa NPP4 ekoye na omko na ekusi akan se omu beyi o flag bearer na Dr. Mahamadou Bawumia ene idi kan ya wonya 61.7 47% and afi honorable Ken Akompekun Ejapon so etosu minu ya wono so enya 37.41%. We can wait to share say oka assess nka wote no ho a ena nka okostand ya anka ne percentage no dibe hu say oh the first time opuni wa baso inteni was sanko bi mu betimi afa
First time we deny say obeto abasa that time kra no eye Ghana for one fi say honorable Ken dey nanka president dey ono kra me ka send the politics are wo ye nyina no on ka ho asem da so be so e mampani preko pena no twin say okwa contest bi and odina asaba we na Ghana for say e ne ba baby who ni mo ye hwe ni enti wo nya sure say the first time okwa ya odinya asa 37.41% e do kire say MPP for na kasa no womunim so betina bibi nti the second time wo de bema o se ba we nya say ba omia e de no ye 61.47% 61.47 ana kana nya say na kana de nya 37.41 eno no ye MPP ekuo no eno omni delegate ena tu sa ba no what ma say ba se ke ye ba o my Ghana o ma kron Ghana nipa na e wo man no no ka kana de ba biti ba omia ye ba o man no no kron Ghana asase aye kroje so no ka Kennedy benye percentage na che ba omia percentage so ba omia ne fane say ku fado they are one I my father are one what I say ti Kennedy Japan dey no man kron Ghana ne be consider no baby you be consider no baby about for them dey sister LPP if I Kennedy emba yen ka me ni mu me fa enkomo ni si ono wo kana kompre kwa Japan thank you to no hu ne ekoso ne afase ka twetwe bi ekoba mu na no se ekura maka na so me we wa twe ne hu de afi omo nyo moto omo san ba fi no me to de na ewie no mo ko primaries na obekwa akogina enti waba betine fi na ne etoso mienu so wo mo empefo ni bi ni Ghana for se Dr. Muhammadu Bawumia ensem bi okeka wo to no mtre se wo yi na na do dankwa kufu ado yi ni buni aye ntama se na na do dankwa do di ya obi wo Bawumia ho ama prime minister no besa akwa stand no on fa ne support no entai that is sene wo yema no man be flag bearer sanse mi mi ya no se na fe ye face yo ndawa no ase when we say thank you to no mo kwa no we can work platform say if I should be any I mean mamba na yes our program because if I should be any sir thank you to no so na say come here press conference right no invite media for mfatu just say if I'm so na esi no honorable man kokue report ne buy no e che say from so no fi ya penifo na ye if ya the na ye from so no buy eti ye kase be ye kan me be twemu na ntwe yi eni efuto modi oman no modi man aya ntie ni nyina ka ho bi eni cathedral ya ho asem aya ntie mo num sem eni galase asem aya ntie mo num sem eti from so ni nyina mo fa be mi nyina de man eti ye poman ka na fochew akora dan ma meyem kwa de chopa de e fa ne so na mo de mo fa e bo ne chen na mo sa man the second chance na ye ba e betutu ni meyi ye nya sa bio I hope say saka sa ne ba bonten a ka e bia ka wo ade chinya breaking news obi so be breaking news obi so be breaking news na ye de na I spread it eti say e ko ba bia wi a na ma twa be 6 months and 1 year bi after 1 year na chi no na mo ye underground campaign message eno say o step bonten a ne obeka say bia mahama ba 1 year e de na 1 year ne o ka nyina onye ye eti aso be du ko for dua no na MPP before no mo na mo fu MPP party ni nyina o mo yi chepo na tum no mo nyina do se abehia mo odukuma se the same thing sunyani the same thing ntrumu the same thing huhui the same thing boliga the same thing to be say mo benya mo crowd ni nyina back na mo nyi de ma ko report no if I so be e mu ama thank you to na mo ko no so no into kwa na mko na mo de brema mo oh some like report you know mo ka say initiative we wo if I so be e mu ama sister recommendations are a woman 6 days no ime if I so be e mu ama and this if angina credit asem so afa ajaji o e Ghana for na to about MPP te twi na make no nya say be any report no nya say be anim e Ghana ene to aba no ene say be before mo di o ma no bone eti ebe gumani mase ene gumani mase e simple why my simple okay ade be one simple ye twim details kele de sembe okeke be be twie mu ena ni zifa ko bo tape ba no boy kele ni wakase Bawumia we kumini pa na
o si amemo na chia e na wo ba o me wo na kan say dollar obechi na agina ho wait machi na agina e no kura so enye ntro e no kura eti eden bio and there's any one more years 2028 any to work ko fat tape no wasa aboti e wo mo eti no omunya collect o mistakes yo okay omo no mu kwan yo eti o mistakes no mo ye no still no eyo mo say omo da so ewo power no ni ema mo lusu no omunya hu yo omo hu yo sister ni ema before lusu election omunya hu yo na ema ya say omo ni adifo omo ni mfom say 99 meti we na matima wura susu maka to say ni ekoso susu mnie ni ema mo lusu election ni nie itikere de onti to msa ofa atitin Thomas because ono de party de so bere mapenyo party de mu pa de en lalai eti onti to msa no ti ni party mra yeta na chi mawie ekopo hira mo no ka mo ho fa me phone number 0550 50 1086 0550 50 1086 Fana frame krata sep adwuma na echi su bia for the 99 frame so information bi kwapo a ye ma kene Japan kwa na bebua we the frame na fabra ebeko ekopo hira bidase na ye prophet 99 na atwetwe komo no meso na woja wo comment e wo video no ase abibia na meka se enye ateni odifo ache na dwene se woni no enya adwene a won so se ne wa adwene kire wo no enu na kunya na basaja wo de no e wo comment section ho ye beti bre na yakoni nyina mu e de amamo na maso obi so be mi subscribe button so na de ba on account sa no upload to mo apepron na ofo abo kai mo tini hu nsem no se ni esiti nyina all the media platforms Facebook, Twitter, Instagram ni nyina no say TikTok too much gh o follow na wa subscribe na wa share se be ye na onwe bi so ebenye bi ahwe e clear am this one ba ko dark good e be